bije tamo, to je Sabina Sarina najverovatnije, tako je. Sišave se nje učenik Nikolić, sada će se popeti preko mašine u njeno sedlo. Carmen Lady treba da uđe u sedmicu, Valentin u boks broj 6. Valentin kreće, ulazi, zatvara zadnja vrata trener Vlada Mladenović. Evo i Carmen Lady, sva grla se nalaze unutar start mašine, zatvorena su zadnja vrata iza Carmen Lady, trka je puštena, nestrpljiva je bila Sabina Sarina, da vidimo ko će na čelo. Valentin izbija na lidersku poziciju, juri ga tamo Sabina Sarina iz kroz poljnog startnog boksa. Na trećoj poziciji Sona Kaj, četvrta pozicija Kapla Fever, peta pozicija za Grace Kelly, tamo na petu poziciju sada izbija, sad recimo Šila, na čelu ove trke Valentin, druga pozicija Sabina Sarina, treća je Sona Kaj, četvrta Kapla Fever, potom Grace Kelly i recimo Šila. Na začelju ove trke Feli, ispred nje Carmen Lady, Feli stiže do Carmen Lady, na čelu pao je jahač. Vidjet ćemo ko je pao, molimo hitnu pomoć da istog trenutka ode do jahača, najverovatnije Sabine Sarine, molimo hitnu pomoć da ode do jahača Sabine Sarine, on još uvek nije ustao. To je Saša Glogovac u sedlu Kaple Fever bio, nebitno hitna pomoć da ode do jahača. Sona Kaj protiv Sabine Sarine, Sabina Sarina, Sona Kaj, Sabina Sarine, insistira Sona Kaj, druga pozicija, neka publika pripazi, Kapla Fever, nema jahača.